About be over. About then. Ngete musuo for ngete musuo for ojo ngoma enwojo eri azwa enwojo ojo no sora ayongo barum wejapo ya ngete musuo for ya really means that gari chi e pa but I buy that ngete musuo for ojo ngoma ayongo eri azwa ojo no sora enwojo barum wejapo ya da ba se ya ni ba kan for free aba da zo ba ni a ba ho zo ba ni ya Nzema Today Facebook onye ko bo Nzema Today ala asaba han no afulu wa ngudebe mo ala kozo won Nzema adanko fa amusi eke ye dua won yezu eke ni eria Nzema ne ya da ba se eza ya bia ku adwari echi mini mi die ma malamienza ya Isaac Solomon ma fa kwa Nzema nu a ba fa kwame Isaac Solomon obuka kwame won Nzema endo abu a ba obuka ka kwame Ebaja ki dokwani ama yedi maminza na yangazachi meke ya kumeke debi azu ye nzina midima the baby mo ayala miminu na mbudeka mfa metu egwa na donku echi mo ado ele eka efa nwala bodani nse amuange kilao yangazachi meke jonjolo nwre ya mini minza no ko baba edi echi bia mo odanko ele wonzina akwaja ti woko da baase meti ibaja ti buara ni ave ama ye mini minza na mo ye hala amuanga kiraone ya adwen chi mo lela ya bia du na ma ye mini minza buara kwele ro wadi ndawase muala Nzema Today platform so ye muala ye wa ye da ampanku biala mo obani mbonisia obani mbonisia adako na sefo eni anoko adako nzo ne wo subscribe se ele follow a omodun ka ba nzo ne ba dudu nwaja ka ibe bia ne avance mane nzo ya ma Nzema ne aye akrabe hwe kan bi ye ne kan a mane ri Nzema da ko ba azo no na bodane ese amuange kila ore bodane tutusia omuara fane ye azare mo anwa sabi ebrasa yara Nzema dwaka yara kan anwa ni ore kaba freye organic ne mo anye nga chiri most especially foreigners like China, Japan, Russia many mo be man no se man ne no rekpara mendu ajaka banga Nzema nga du ya gudie ejapade bauxite, diamond, cocoa, manganese, rubber and everything be be no baba ho be man no ane bodane boni ejizo mo e de Nzema ho aro bore mo ra kozora kesi yakwaye agara bore cheche Nzema unemployment rate many gwekene ejima aya basa mo di bobara yese ehye ya banwuru noro mo ti amwa ke enumunyam ba hedawo papa me kamo eba ho karenzi tana ka enyangba ba biawo na wabwa ho karenzi na ayo ya mini minza ya da wase amuanga kira wane ihe hire nu ahe edweke agbake madda busuonian anze madda elkamo evira madda nu ay kachun kotope ma ari edwa ebenu ba ari echa wo mmiri bakunda kotope ni aniza wo vindeke dokunda kotope anamu ari edwa no kwa adoko ni ala amuanga kira wo han kira ni yongure wanzama bi okun ma ya nwoke Nzema awon chirebe no ko modum akona akoko Jesu ka fa fia enwo egumche enu musa be muta bazi akpaka suba ni bia kondora ni be muta bazi bia men don waka yele fe men don Nzema ye mu ya soso be se nyane ba soso ba wan ye be nze de pazura sa no kun wakara ebunu ho a oye boy na ba tibe mfiri ana aka ba bonu eya na se bunu a onya boy ba mi mu ya soso ye nwo ye va Nzema na e dan akpare ni ye heda mo ba yo kira ya la Nzema nla ni aboe na kira bi ato ahaninu e ba do kpengbele ni na kpengbele ni de mo kpengbele ka vi akwamara ani wo mu bi